اختي في امان الله عادي، انا ماشيه اصلا ومش طايقه نفسي ومتضايقه جدا ومحروق دمي وحاجات كتير جدا ماكس كده. فلقيت واحد معدي العربيه مهزأ، ما والا ان انا يتقال عليه ان هو مهزأ. قال ايه؟ قال ايه؟ اقول قال ايه؟ قول يا موز. فده يعني لا يتقال عليه ان هو غير ان هو مهزأ. سوري انا اسفه، بعتذر جدا على اللي انا هقوله. اهله ما كانوش ما ربوهوش، انا اسفه، لان هو ماشي يعاكس ايه ده في لان هو ماشي يعاكس بنات الناس، فدي قله ادب وانا مش قادره اشرح. هو طار بالعربيه، يعني هو قال يعني انا مش عارفه اقول ايه والله العظيم. ايه القرف ده على فكره يا جماعه يعني؟ هو انا مش ماشيه شاب، اصلا، يعني ايه القرف ده؟ هو مش شاب. انا بجد بقيت بخاف من الناس اللي هي كبار السن يعني انا مش أكتر. قادره اشرح ايه ده. احنا ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ يعني ايه مثلا ايه الجرايم دي كلها؟ ايه ده؟ في ايه؟ طفله عندها مش عارف اصلك 4 حراش، ايه القرف ده؟ ايه يعني انا مش قادره اشرح والله العظيم بجد. ويعني عارفين كل ده ليه؟ علشان احنا بعيد عن ربنا، والله العظيم بجد. عارفين ليه؟ لان احنا لو بنخاف من ربنا مش هنطلع لفظ زي كده. يعني هو لو بيخاف ربنا مش هيقول لي ايه موزع وهو ايه. يلا يا جماعه، باي 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 عشان محروق دمي، باي.